Zamislite osobu koja vas je godinama lagala, manipulisala i iskorištavala za svoje potrebe. Zamislite kako ta osoba jednog dana dobije sve ono što je drugima radila, vraćeno sa kamatom. To nije osveta, to nije vaša želja za osvetom, to je jednostavno karma koja uvijek nađe put do onih koji to zaslužuju. Mnogi ljudi koji su bili žrtve manipulatora, pitaju se da li će pravda ikada biti zadovoljena. Gledaju kako manipulator prolazi nekažnjeno, kako nastavlja sa svojim životom, dok oni ostaju da liječe rane. Ali karma ne radi na našem vremenskom rasporedu, ona radi na svom i uvijek stigne na vrijeme. Danas ćemo vam otkriti šta se zaista dešava kada karma stigne manipulatora i zašto je to neizbježno. Ovo nije video o tome kako da požurite karmu ili kako da se osvetite, ovo je video o tome zašto možete pustiti i nastaviti dalje u miru. Manipulatori prolaze kroz život misleći da su pametni, da mogu prevariti sve oko sebe bez posljedica. Oni vide ljude kao pijune koje mogu pomjerati kako im odgovara, bez ikakvog osjećaja krivice. Ali ono što ne razumiju je da svaka laž, svaka manipulacija, svaka povreda ostavlja trag koji se ne može izbrisati. Karma nije mistična sila koja sjedi negdje i čeka da kazni loše ljude kako mnogi misle. Karma je prirodna posljedica ponašanja, koja se možda ne vidi odmah, ali se uvijek manifestuje na kraju. Manipulator sije sjeme destrukcije godinama i jednog dana ta žetva dolazi na naplatu. Kada karma stigne manipulatora, ona najčešće dolazi kroz usamljenost koju je sam stvorio svojim postupcima. Manipulatori koriste ljude dok im trebaju, a onda ih odbacuju kada više nemaju koristi od njih. Ali vremenom, ljudi shvate ko je ta osoba zaista i jedan po jedan počnu odlaziti iz njenog života. Na kraju, manipulator ostaje sam, okružen zidovima koje je sam izgradio od laži i prevara. Ljudi koje je koristio više mu ne vjeruju i ne žele imati ništa sa njim. Ljudi koje je povrijedio, oporavili su se i nastavili dalje bez njega. A on ostaje sa svojom maskom, ali više nema kome da je pokaže. Druga stvar koja se dešava je da manipulator počinje gubiti kontrolu nad vlastitim životom i okolnostima. On je godinama kontrolisao druge, izigravao žrtvu, izvrtao istinu kako mu je odgovaralo. Ali kada karma dođe, on gubi tu sposobnost jer ljudi počinju vidjeti kroz njegove laži. Svaka nova manipulacija postaje sve teža jer njegova reputacija počinje stizati prije njega. Ljudi pričaju, upozoravaju jedni druge, i on više ne može pronaći nove žrtve tako lako kao prije. Njegova mreža laži počinje pucati na sve strane i on ne može više krpiti sve rupe koje je napravio. Treća stvar koja se dešava je da manipulator počinje osjećati ono što je drugima radio godinama. Ljudi ga počinju izbjegavati, lagati mu, koristiti ga za svoje potrebe i odbacivati kada im više ne treba. On konačno osjeća kako je to biti na drugoj strani i to ga uništava iznutra jer nije navikao na tu poziciju. Manipulatori su često duboko nesigurne osobe koje svoju nesigurnost skrivaju iza maske moći i kontrole. Kada ta maska padne, oni ne znaju kako da funkcionišu jer nikada nisu izgradili pravi identitet. Sve što su imali bila je laž i kada ta laž propadne, oni propadaju zajedno sa njom. Četvrta stvar koja se dešava je da manipulator gubi sve ono što je mislio da je stekao kroz svoje manipulacije. Možda je laganjem i varanjem dobio posao, vezu, novac ili poziciju koju nije zaslužio. Ali karma se pobrine da sve to počne propadati jer nije izgrađeno na čvrstim temeljima iskrenosti. Veze koje je gradio na manipulaciji raspadaju se jer partner konačno vidi istinu o njemu. Posao koji je dobio prevarom, gubi jer njegovo pravo lice izlazi na vidjelo pred kolegama i šefovima.
Prijatelji koje je stekao glumeći nekoga ko nije, odlaze kada shvate da su bili prevareni cijelo vrijeme. 5. stvar koja se dešava je da manipulator ostaje zarobljen u vlastitom umu koji ga počinje proganjati. On mora živjeti sa svime što je uradio, sa svim lažima koje je rekao, sa svim ljudima koje je povrijedio. I dok vi možete nastaviti dalje i zaliječiti svoje rane, on nosi svoje sa sobom zauvijek. Manipulatori rijetko kada imaju mir, čak i kada izgleda da im je sve savršeno s polja. Oni uvijek čekaju da neko otkrije njihove laži, uvijek se boje da će maska pasti u najgorem trenutku. Taj strah ih prati svuda i to je kazna koju sami sebi namjenjuju svaki dan iznova. 6. stvar koja se dešava je da ljudi koje je manipulator povrijedio postaju jači i mudriji zahvaljujući tom iskustvu. Dok on propada, vi rastete i postajete bolja verzija sebe nego što ste ikada bili prije. Vi ste naučili lekciju, prepoznajete sada manipulaciju iz daleka i više nikada nećete dozvoliti da vam se to ponovi. To je možda najljepša stvar u cijeloj priči, da vi izlazite kao pobjednik iako ste bili žrtva. Vaša bol se pretvorila u mudrost, vaše rane su postale vaša snaga, vaše iskustvo je postalo vaš štit. A manipulator, on ostaje isti, zarobljen u svojim obrascima koji ga vode u propast. Karma ne zahtijeva vašu pomoć, ne zahtijeva vašu osvetu, ne zahtijeva da vi ništa radite osim da nastavite dalje. Ona radi svoj posao u pozadini, tiho i strpljivo, dok vi gradite svoj novi život. I jednog dana, kada se osvrnete, vidjet ćete da je pravda zadovoljena, a da vi niste morali uprljati ruke. Zato pustite manipulatora da ide svojim putem i fokusirajte se na vlastito izlječenje i rast. Vaša energija je prevrijedna da biste je trošili na osvetu i razmišljanje o njemu svaki dan. Karma će odraditi svoje, a vi ćete biti tu da to vidite izdaleka, sa mirom u duši. Najbolja osveta nije osveta, najbolja osveta je sretan život koji živite dok oni propadaju u vlastitoj tami. Pokažite im da vas nisu uništili, da ste jači nego ikada, da ste nastavili dalje bez njih. To je ono što ih najviše boli i to je ono što karma koristi kao svoje najjače oružje. Ako ste se pronašli u ovom videu, ostavite like i podijelite ga sa nekim ko prolazi kroz slično iskustvo. Potpišite se na kanal jer zajedno učimo da pustimo prošlost i gradimo bolju budućnost. I na kraju, ne zaboravite, karma nikada ne zaboravlja adresu, ona samo ponekad kasni na dostavu.